Қалайған қалайық қалың жұрт, барын бірін қалбай барың оқ. 2026 жыл 21 январ Чүй облысы Панфилов районында чоң майрам, чоң той. Панфилов районы Көкбөрі федерациясы ұйыштырған буындар арасындағы ынтымақ турнири финалдық беттештер алдыңарда тұрған 95 менен 2001-дин құрама командалары. Барыңарға жалпы салам, урматтуу көрермандар, алыстан жақына келген қонақтар, урматтуу достор. Мүмкін болса, бұл беттешти мынакей ушу биздин Панфилов районунун райондук ат майданы ортаргы айылында. Ушул ат майданды алып жүргөн биздин туган күнү экен. Эмне калды барыңыздар билесиздер. 7 апрелде баатырларча курман болгон баатырлардын бири. Мүмкүн болса, бул оюнду курам эмне калды арбагына жана ушундай эле ушул жалпы райондо биздин ата бабаларыбызга улак жаатында жүргөн өтүп кеткен. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Alhamdulillah Rabbil alamin. Amin. Жараткан Алла. Ушул окулган Куранын соңун ушул өтүп кеткен энебиз Эмил Орозбек уулу Эмилибиздин рухуна багыштап, жана ошондой эле ушул жерде алаканчай отурган пенделердин ата бабаларына багыштап, жаткан жерден жайлуу кылып, топурагын торпо кылып, караңгөрүн жарык кылып, жандарын жанаттан кабыл кыл. Раббана атина филана хизнаттан фафира хараттасына макина забана бирахматика амин. Аллаху акбар. Игилик эки команда. Ортодогу калыс. Башталды туугандар. Убакыт кетти. Oyun start aldı. Oyun dalasında Nazarar'da ortaya düşkün 3. orunda dolaşışa turgan 95 minin 2001'lerden oyuncuları 21 komandanın içinden surulup gelip oturup Ceniş'in ardından Ceniş, Bulit'in ardından Bulit. İki bozo ilk komandanın kuramıyla tanıştıra gedeli jalbı görüşlerge, jalbı görmanlarga 95'tin kuramı Birinci Katar Sanmelen komanda kapitani Gencevi Uluçыңыз, Çapkanat İstanbul. İkinci Camalbek Cırgalbek, Çapkanatı Oskar. Üçüncü Tusubaliyev Nurbol, Çapkanatı Festival. Dördüncü Kışlıkbekov Kayrat, Çapkanatı Bereke. Beşinci Asikov Eleman, Çapkanatı Baron. Altıncı Abitayev Aslan, Çapkanatı Buyruk. Жетінші Зарлықов Бақболот, Çapkanatı Zalatoy. Sekizinci Arslanbek Uladılbek, Çapkanatı Lord. 9-cu Şakir Ulu Kayrat, Çapkanatı Namız. 10-cu Kıştakov Bek Bolsun, Çapkanatı Baygaşka. 11-ci Kocabekov Altınbek, Çapkanatı Pervay. 12-ci Arturov Askar, komanda treneri Asikov Eleman. Al emi Vitvrach Savitbekov Artur. 21 komandanın içinden Vitvrach'ın jas bergen bu 95'tin komandası. Так, алдыңарда жеке-жеке биринчи тайм менен экинчи мүнөттү 10 секунддан орун алууда эсеп саны азырынча ачыла элек. Жеке-жекеге түшкөн 2001-ден команда капитаны Байел, анын каршылашы 95-тен Алтуха, Кожобеков Алтынбек. Эки оюнчу тең бул турнирде мыкты, эң жогорку деңгээлдеги оюндарды көргөздү, канчалаган салымдардын ээлери болду. Так, biz болсо кезек 2001'дин курамы менен таанышабыз. 2001'дин курамы команда капитаны биринчи катар салды менен Рысбеков Байел, Чапканаты Береке. Экинчи Молдогазиев Жолдубай, Чапканаты Сенегал. Үчүнчү Медербеков Бекназар, Чапканаты Дрон. Төртүнчү Найзыбек Нурлан, Чапканаты Жылдыз. Бешинчи
Жээнбеков Бообек чапканаты Сакура, 6-чы Жолдошбеков Аскар чапканаты Жапай, 7-чі Туртбеков Кеңеш чапканаты Золотой, 8-чі Саламатов Данияр чапканаты Карагуш, 9-чы Уланбеков Байтур чапканаты Няшка, 10-чы Абдухов Нурдан чапканаты Намаз, 11-чі Эрмек Улу Азирет чапканаты Месси, ал эми 12-чі Пламбеков Актан чапканаты Биксер. Команда жетекчиси Шамилбеков Алибек, команда тренери Жумадилов Арзымат. Финалдык беттештердин оюндары 15 мүнөттөн 3 тайм жигиттер, кулагыңарга күмүш сырга. 15 мүнөттөн 3 тайм, ортодо 5 мүнөт тыныгудан. Кетти, улакты жерден көтөргөн Максат дейт. Нурдан кечиресиздер. Нурдан 10-чу катар санында 2001'de мыкты чалуучулар бири. Анда 2001. Анда Нурдан баратат. Нурданды билесиңер, Кумар Кайылдын колуну. Райондогу жакшы чалуучулардын бири. Салым барбы? Ай, бале, салым барбы? Жеми башталат. Бири-бирден кармайт. 2001'ler алдыда туугандар. Кайрадан эле жерден көтөрдү. Эки команданын тең формалары кызыл кен. Азыр биз силерге аныктап беребиз. Экөөнүн тең жел болору кызыл. Кызыл кийген эки команда тең. Кайсы жерден айырмалайбыз азыр байкайлычы. 95'lerdeki Koçkul kızılыраак көрүнөт. Так, мына туугандар. Күйөрмандардын катарына кошулат. Орто Азия аттын кашкасындай таанымал Рустам Тыналиев агаларыбыз келип отурат. Андыктан туугандар, бүгүн көрүүчүлөр, коноктор өтө көп болот. Себеп дегенде Панфилов районунда чоң майрам, Панфилов районунда чоң турнир. Себеби Панфилов район федерациясы, Көкбөрү федерациясы өтө мыкты жогорку деңгээлде бул турнирди уюштурган. Улар жерден көтөрүлгөн жок. Так, жеке-жеке 2001'den команда капитаны Рысбеков Байел түшкөн ортого. Анын каршылашы кайрадан эле Алтуха Кожобеков 11-чи катар сан менен Байелдин атын карагалачы жолотпой жатат. 2001 менен 95 3-чү орунга болгон беттеш. Üçüncü orunga 60.000 сом кимиңер алып кетесиңер. 2001'lerби же 95'lerби? Биринчи таймдын 7-чи минутта 40-чы секундасы алкагында оюн уланууда. Ортодо калыстык милдетин аткарып аткан биздин Азат Байкеге дагы терең ыраазычылык федерация атынан, Көкбөрү күйөрмандар атынан ушул жерден көтөрдү. Улакты жерден көтөрдү 95. Насыпбеков акыл улак менен болчу, бирок деген бар. 87'nin капитаны өзгөргө маалым болгондой Бообеков Нурсумат Мучубайка капитан, 87'lerin капитаны. 2003 87 акырындан даярдана бериңиздер силер дагы оюнга. Так, жеке-жеке кайрадан. Жерге түшкөн Байел
Anın karşılaşı Bekbolsun. Ulan şiirinden çıktı. Ereже алқабында қалған ойыншылардағы ойынға қатыша алады. Өткөр бері орын алды. 95 ұлақпенен сол тақымға тырыштыра басқан 11-ші қатар санында Қожабеков Алтынбек. Алтуха. 2001 қорғауынға өтті. Аутқа шығып кетті Ділеке қарсы. Ай бәле. Азыр 95 дегенде қарап тұрла 95-тің германдары. 95-тің германдары! Шот азырақ саңар ғой я бүгін я. Же келелексіңер бе? 95-тер көйет азыр. Байқасаңар азыр. Ойын бүткічі ұшындай көйет бұлар. 95-тердің достары таластан көп келіптір. Так, жерден көтерді 10-ші қатар. Бекболsun, Киров айылының ұлыны. Улақты алып жұптың шейінден. Бірінші тайында есеп сар тәңесіңер бі жоқ бұ. Бекболsun оң тақыма басқан екен улақты. Бірінші тайм 11-ші минута 15-ші секунда. Алтуға өткір берді бі. Айламдыр ода тазыр. Анжанына орған Нұрдан қорғонуда. Анда кеттің Алтуға. Бір құмарық құлақпенен қашып барадат, екінші құмарық қу барадат. Ағайынелер. Құлақпенен 95 дағыда болса. Жардан бергілі Алтуғаға 95-лер жардан бергілі. 2001-лер қорғанға құрамыңарменен, толық құрамменен. Ай, Алтуға! Ай, қайраңада Алтуға! Жақшылы келдің елі ғо! Олақ жерде 2001-де Тайқазанның жанында қоғыптау ал, жерден көтірілді қайрадан Алтуға. Есеп саны 1-0. Есеп саны 1-0. 2001-лер алдыда 4-ші минутта есеп санын ашқан. 2001-ден Абдықұлов Нұртан есеп санын ашқан. Қаралач, емнені ғана қылчайнаш. Атамың ғана көрі дүние, мұндай көк бөр ойынығы бір ғана бізде бар, Қырғыз елінде Қырғызда. Тайқазан көк бөр ойыны. Дүйненің дүңгір өткен ЮНЕСКО-ға Қырғызстанның атынан атталған көк бөр ойыны. Екі команданың тең формалары қызыл желбо болып, көрушілерге біраз қиын болады ұқсайды. Ақырқы минута. Бірінші таймдың ақырқы минутасы. Ішқырып, ойыншылар алыстан келіп, ұрмай жоқ ойыншыны. Ойыншыға ат салбағыла. Денсаулық бұл. Алладан берілген аманат. 10 секунд қалды. 5, 4 кетті. Екінші тайм. 95-2001. Так, мынаки. Көкбөрі демеушілерсіз, күйермандарсыз көкбөрі емес. 2001-лерге талан таңештағарда мынаки. Құмарық талан байкеден ар бір салған салымғарға 1000 сомнан кетті.
Ай бали кетти 2001'ler. Ар бир салган салымыңарга 1000 сомдон. Булак жерде көтөрүлбөй жатат, эгдирбей жатат, бири-бирине эки команда тең. Формалары окшош болуп кичине бизге ыңгайсыз болуп атат. Мынагу оюн чийим, сары оюн чийими барлар аркасында жүрүп. Булар 2001'ler. Однотонный кызыл формача, булар 95'тер. Ушинтип айырмалайынчы, көрдүңөр тигине. Көчмөндөрдүн эмблемасы, байыркы жазуулардын сүрөттөрү тартылган, булар 2001'лер. Таза ак түстө, бул таза кызыл түстө, булар 95'тер. Булак биз жерден көтөрүлөт 95'тер. 8-катар саны менен Арсланбек Адылбек булакты такымга басып жетишти. Чабыш отот команда капитаны Рысбек Байел. Ай баракелде жулуп кеттиң ой. Адылбек жулуп кеттиң булакты, эми сал эми. Койгулап жүрөт. 12-катар саны Планбек Мактан. 2001'дин оргочусу. Ох, аттым-муттым. Музыка мезде, манас. Аны мезде, жеке-жеке түшкө кайрадан 2001'ден команда капитаны Рысбек Байел 1-катар саны менен жеке-жекенчери, анын каршылашы Нурдан 10-катар санында. Абдыкулов Нурдан салым жок кечиресиздер 95'тен Бек болсо түшкөн. Кировдун улуна Өткөр перде Алтухага. Бул турнирди башкы максатычы, федераттан башкы максаты ушу биздин Пантелов районундагы муундар ар бир жылдар бири-бири менен дос болсун, тааныш болсун деп. Ой, кайран Алтуга. 4-3. 95'ler bir oyuncu algısıgör. 2001'ler hep çıdaklasılar 30 sekund. Kayran gana 95 salasıgar bu çok bu. Esep salın tengeysinger bu çok bu. Vakti bulacak sekundalar var. Karavatavuz. Karavatavuz времени. Dolu çıkar oynayasın. Vaktimi döpra! Hayatan görü! İkinci time'ın 5. minutası. Esef sanı 1-1. 5. minutada saldı. Joldoşbek 13. katar sandığı. Ушундай болмок, ушундай беттеш күткөнбүз. Балдарды, oyuncularda, аттарды абайлагыла жигиттер, абайлап ойногула. Так, дагы бир айта кетелим, мынагу эки команданын тең формалары кызыл болуп, айырмалай албай жаткандарга тунуп кызыл өң кийген, булар 95'тер. Sarı kızıl arkasında göçmenlerдің эмблемасы сүрөттөрү аралашкан, булар 2001'ler. Экинчи таймдын 6 минута 5 секундасы ортодогу калыс Азат Байге. Көк бөрүдө аттын кашкасындай таанымал. Көк бөрүдө эмнеден гана командалар ойногон, кандай гана аргымактарды минген. Мына бул биздин райондогу турнирине өз салымын кошуп калыстык милдетин аткарып берип аткан Кайран гана 2001, Кайран гана Азирет баратасың. 2001 чабуулда такымыбыз кетишти. Жерден жакшы көтөрдүң Азирет. Жоқ, түшірген жоқ тақымда. Анда 2001. Ай, айран Азирет. Айландыр атқан Азирет.
2001 ulak menен. 2001'ler sürüp durabız, kollop durabız. Avutqa çıqa elek. Avutqa çıkıp ketdi. 95'ten 10. qatar sanda ortaga düşkən Kirovdың ұлыны Qıştaqa Bek болсын. Beku деп қоят мұны бары. Ал эми аны қарсылашы 2001'de команда капитаны Рысбека Байел. Есеп теңелген Танар өтір берді Алтухаға. Алтухаға өзің алдың. Аттың оғызын тартсаңчы, бері көсті қайрылсаңчы. Судья жанында жүрет. Демек, Улақ ауытқа шығалек. Улақ менен 95, Алтуха. Так, шығып кетті. Ең көргілі. Ең көтересіңер. Так, финалды қойыңа даяр тұрғыла. Асым отыр жаққа келе бергілі. 87, 2003. Атамын көрі дүние. Улақ жерде жол өтпей жатат Беку. Аракет қылаудат Нұрдан. Анда көтердің Нұрдан. 2001 Улақ менен. Құмарық. Нұрдан. Так, жеке-жеке түшкен Байел менен Беку. 2001'ден Байел, биринчи катар сан менен өзүңөр байкагандай. Анын каршылашы 95'тен 10-чу катар саны Кировдың ұлыны Беку. Бек болсын, чын аты. Еркелетіп Беку деп қойшат. Көтердің Байел. Қайраңғана Байел, тақымға бастың Байел, алып шықтың Байел. Еме 2001 жардам бергіле Байелге. Жауышыда Алтуха. Сүрме топ келетат. Аутқа шығып кетті. Жеке. Байел менен көтергілеші біріңір. Алып шыққылашы біріңір. Чиімден шығалек. Анда кетті 95. Жауышты Нұрдан. Улақ менен Беку. Шүріп қана алдыңда. Охо, дедекта да қалпаршылы байды болып нарып өтті. Микрофон, колонкаларын ап келе отыр. 95'тер оқшайдылар. Так, ақырқы минута. 15 минут көз açып жұмғыша өтіп барады. Тынығының астына кимген саласыңар салынды. 95 чабылды. Улақ 95'ін тақымында. 95'тер! Жаушадан 2001 салым! Салым! 95 алдыға шықты! Қол көтеріп қой салым десе! Қайран ғана Беку Алтухаға. 2001 менен 95, 3-чү орын үчүн болгон беттеш. Кемесі 60 000 сом байгени алып кетет. Өзгөргө белгилүү болгон урматтуу көрөрмандар, бул турнирде байгелер өтө саны өтө мыкты коюлган. Бир эмес, 2 автоунаа. Биринчи орунга дагы автоунаа, экинчи орунга автоунаа. Үчүнчү орунга 60 000, төртүнчү орунга 40 000, 5-6 орундарга 20 000 сомдон.
Андан сырткары мыкты чабуулчу, мыкты коргоочу, мыкты аргымак. Улак менен 95 чабуулда 8-катар саны менен 95-тер. Ой, акырын ойлагыла. Мынаки 95-тен Алтуханын байкесинен акылдан 2000 сом кетти сага Алтуга. Анда кетти. Улак менен 2001-лер го. 2001-лер кен улак менен. 4-катар сан менен Найызбек Нурлан. Тайгазаңга арада 2001 коргонуга өттү 95. Салгыла жүрүшерден бир кош колдоп. Коробка кылып кел салгыла. Есеп сан теңесиңер бизге ошол кайра жакшы болот дегиче. Саласарбы жокпу? Ой, бала келди. Ой, 2001. Тегине. Кайраң ана 2001 менен 95. Жерден көтөрүлдү 2001. Улак менен 2001, Жабышоодо 95. 7-катар санда Турдубеков Кеңеш. Жерден ителгиде ийилип кетти улакты. Баратат сүрмө топ баратат, кайрылдың. 95-тин Тайгазандын тегерегине жакындап келатышат. Бул федерация тарабынан дагы урматтуу туугандар, Көкбөрүдөгү бул оюндагы улактардын да салмактары стандартка ылайыкталганбыз. Себеп дегенде биздин максат райондон деңгээлинен ынтымагыбызды бекемдеп туруп, облус, республикалык деңгээлерге чейин Панфилов районунун намысын коргоп, ушул чыккан командалардын арасынан кураманы топтоп, жогору жакта оюндарды көрсөтүү. Ошон үчүн улактардын салмактары стандарт. Есеп саны 2-2. Үчүнчү чечүүчү тайм. Оюн эрежалыгында 15 мүнөттөн 3 тайм орун алат. Азыр болсо назарыңарда акыркы чечүүчү 3-чү тайм. Улак менен 2001. Саласың жокпу? Аяктан көрө. Шашпа дейт якталар, ыйкырадат. Айландырып кел, шашпа дейт. Сүрүмө топ сүрүгөн боюнча 2001 улак менен дагы да болсо Жабышты 95. Наркөтте турган атчандар, жөчөндөр черта сыртта чыккыла. Чыккыла, аркара чылгыла. Мынассага кылчайнаш, мынассага ойсинби, кимиси барады. Экөөнүн тең формасы кызыл болуп бизге көрүнбөй жатат. Улак менен актан көрүнөт. Актан шашпа. 2001 улак менен актан 12-катар санда Буланбеков актан. Актанды бармай билесиңер, райондо мыкты коргоочулардын бири, бирок улакты такыма баскан экен. Өткөрүп берип орун алды. 2001 баратат. 2001 баратат, жогору көздөй баратат. 10-катар санда Нурдан баратат. 95-тер коргонгула. 95-тер чыдагыла. 2001-лер салгыла. 3-чү таймдын 6-чы минута 25-чи секундасы. Анда келдиң Нурдан. Айландырып аткан Нурдан, оң такымга баскан Нурдан. Улак менен 2001-лер. Жан келип кошулган көрмандар айырмалай албай жатса керек. Эки команданын тең формалары кызыл түстө болуп калыптыр. Бирок таза кочкул кызыл кийген булар 95-тер. Кайраң ала Нурдан. 2001 барсыңарбы? 3-чү тайм. Есеп сан кайра теңеп салгылачы.
3 kılsa algaç. Enkeydi. Nasipbekov Akıl 2 qatar sаны менен деги чогул улак жерге түшүп калды. Бекболсун улак менен оңдак багасы 95. Улак менен 95. Жабышып жатат 2001. Айратына. Рысбеков Байел. Анын каршылашы 95-те 10-чу Бекболсун. Кыштака Бекболсун Кировдун колуна. Кайран гана беттешен 3-чү таймдын 8-минутта 40-секундасы чечүүчү тайм. Эсеп саны 3-2 алдыга чыккан 2001. Аттарын жатканын карагылачы. Карагылачы. Аватар менен байтур жаткандай көрүнөт дия. Ахиллес менен крас жаткандай. Ой. Жабыш отат эңкейин отат. Кайран гана Беку бирдеке кыл Беку дейт тактагылар. Байел шөттү 4-2 кыласыңбы же Беку 3-3 кыласыңбы? 2001-дин күйөрмандары барсыңарбы? Албетте барсаңар. Эсеп саны 3-2 болот. Силер утуп атсаңар, убакыт силердин пайдаңарда. Бирок 95 үмүт үзбөй, 95 күйөрмандары көп. 95-тер! 95-тер ойлонуп атат. Сааттарын карап атат. Булар азыр оюн бар улакта. Оюнум бар оюн таласында. Эртелегиле жигиттер, эртелегиле. 3-чү чечүүчү тайм. 9-минутта 55-секунда. Алдыга чыкты 2001 эсеп саны 3-2. Кайран гана Нурдан. Барекесин о жигит, барекесин Абдукулов Нурдан улак менен 2001-дин оюнчусу улак менен жүрөт, айландырып жүрөт, убакытты чоюп жүрөт. Анын артынан кууп баратат Абитаев Аслан 6-чы катар санында оюнчусу. Кетти. Эми чабуул жасайт азыр. Карасаңар жакшылап. Анда Нурдан камчыла. Абдулла оңой бер. 2 голдоп карма. Тайгазанга Сайыл Нурдан эсеп саны өзгөртөсүңбү жокпу? 95-тер коргонгула. 95-тер чыдагыла. Ой Нурдан! Илинип кала калды го жегине. Улак değildi 95. Kayralan kontur ataka. Kontur çavul. Işkırık. Söyle aşkırdı stop. Söyle aşkırdı. Bak çeke. Kayralan. 2001 aldıda esep sanı 3-2. 5 salım gördük erteden beri. Biri aşat, kayra biri tengeyt. Anısı aşat, kayra biri tengeyt. Тең ойын болот. Эки команда тең оюнчулары, аргымактар аттарды жакшы дайынданган, өздөрү да дайынданган. 2001-ден жекеме-жекеге чыккан 7-чи катар саны менен Турдубеков Кеңеш, анын каршыласы Кенжебек Чыңгыз, 95-тин капитаны. Кайран Чика, биригип чыксаңчы, Чика, алып чыксаңчы. Эсеп саны теңесеңчи. Кошумча убакыт көрөлү, булиттерди көрөлү. Эңкейинде Чика жатып атат, ат жаткандарын каралачы, аттарын. Лигадагыдай эле оюн болот бул жагы. Кайран гана жаныбар. Sinirler kalırız. Yok, yok ettin ya. Tuzak koyuyor. Tatlı koyuyor. Так, жекеме-жеке. Орта отушу 95-тен Бека. 95-тен Бека. Анын каршылашы 2001-ден Нурдан. Эки тең 10-чу катар санда оюнчулар. Oyunun müdürüne 1,5 minut kana vakit kaldı. 95'ler çeşçesine jokpu. 13. minuta 40. sekunda çeşiçi. 3. time. Esep sanı 3-2 aldı da 2001.
95 жерден көтерді. Бекболсын Кировтың ұлыны. Ақырқы минута. Жетшесіңер. Жақшылап чындасаңар, чамдасаңар жетшесіңер. Аттын озын қойырчы Беку. Таязанды мейлечі. Жануарға ошол жаққа салдечі. Сүрмө топ сүргөн бойынша 10 секунд. 5 4 3 2 1 2001 кайран гана 2001 3-чү орун кут болсун. Азаматсыңар, мыктысыңар. Өтө сонун оюн көргөзүп бердиңер. Келгиле. Эки командадан оюнчулары кел бергиле бул жака. Аксакаллардан бата алалы. Ушундай кызыктуу кылчайнаш, беттеш уюштуруп ойноп бергениңерге рахмат. Аксакаллардан бата